مامۆستا محەممەد دەماتە خۆش بە. دەمخۆش سلااف و ڕێز سلااو و ڕێژ بۆتە مامۆستا محەممەد ڕاستیژی ئەم دخوازن بچاوێکی مینا چاوێتە ئەم لەوێ ڕۆژە هەم بنێرن ڕۆژە چاردێ تیرمە هەیە یانیش بۆ کوردان چاردێ تیرمە هەیە تێواتەیە چ قاسی گرنگی ئەوێ هەیە؟ تمام نها ji bo dîroka tevgera azadiyê gelek rojê xwe giring hene. Bi taybet çardehê tîrmehê mora xwe dîrokê de. Çardehê tîrmehê ji bo gelê Kurd bi rastî jî ew xewn û xiyalê ku dijmin li ser me hesab dikirin bi pêşengtiya qehremanê tevgera azadiyê têk birin. Yani dijmin re gotin ku hûnê nikaribin îrada me dîr bigirin, hûnê nikaribin mer azadiya me dûr bikin, bi girtin, bi işkencê, bi ezabê ku zîndayên de bîne serê me. Yani ava insana dîrokeka nû rûperekî nû di dîroka tevgera azadiyê de vekirin. Tevgera azadiyê de bi rastî jî gelek pêşeng û qehremanên mîna wan hebûn. Berî wa jî ku dizanin weke ku em dizanin heval pêşengê tevgera azadiyê hevalê Mezlûm Dogan ku bi canê xwe agê Newrozê pîroz kir ew jî bû mînakek û keta di dîroka gelê Kurd de rûperekî nû vekir. Ew wêna jî yayê Tirkiyê jî weke ku dizanin hevalê Hemed Xeyrî ku li ser got piştî ku qirara berxwedana rojiya gereva birçîbûnê de got gu heger ez şehîd ketim li ser tirba min deyne ez dêndarê gelê xwe me. Dema kesê bi vî rengî di tevgerekê de hebin kesê bi vî rengî pêşengtiyê ji bo gelê xwe bikin hetmen serkeftin wê ya vî gelî bî. Bi rastî jî di dîroka tevgera azadiyê de me gelek qehreman û leheng dan di şexsê van qehreman û lehenga da ê ku niha em basawa dikin em hemû çika bîr tînin û bejna xwe li ber tevênin. Heger ku ne ji muqawema ji ber xwedaniya çardehê tîrmehê bana ja ku bîst û yekê Newrozê bana a ku çarde û hevde û îjdihê mihê bana avana zindanê dijmin nehejand bana û ew hîvî xwestekê gelê Kurd baweriyê wana sedî sed biceh neanî bana bi rastî jî em ê nekaba vê merhelê. Heke îro ku tiştekê em baz dikin navê wêna doza Kurd heke ku îro dinya li ser me nîqaşa dike di her çarparçê Kurdistanê de îdî dijmin hebûna me roj bi rojê qebûl bike hemû encamê tekoşîn û berxwedaniya van qehreman heye. Yani ev qehremanî bûne hêz bûne moral bûne cihê hîvî û baweriya ji bo vî gelî di encamê de em dizanin ku di dîroka tevgera azadiyê de dixunaxa 52 sal zêdeyî 52 hezar qehreman û leheng me dan encamê tekoşîn û berxwedaniya van leheng û qehreman hebû. Ji bo wê yekê em dizanin em nepoşmanin. Em jî sozê didin wekî gelê Kurd. Em sozê didin wek malbatên şehîda, wek malbatên şoreşgera. Ku em ê çardehê Temmûzê ji xwe re esas bigirin. Em ê bîst û yekê Adarê ji xwe re esas bigirin. Em ê hevde û îjdihê Temmûzê dîş ji xwe re esas bigirin û em ê sozê bidin wan qehreman piştî ku ji bo me xwe kirin cangorî ji bo vî gelî em jî piştgirtiya wa bikin û em ê nebêjin em westehan em ê nebêjin rojekê em teabîn çi erk û wacîbatê ji bo azadiyê û ji bo tolhildana şehîdê me bikeve li ser milê me em ê moralekî xwert بهێزەکە خورد ئەمێ بسەر دەهرن و ئەمێ بەر خۆ بدەن حتا کو ئەم خەون و خیارێن شەهیدێ چاردەهێ تەموزێ شەهیدێ 21 ئادارێ شەهیدێک و هەفدە و ئەژدەهێ 1982 دەخواکردن جانگۆری حتا ئەم خەون و خیاری وا پێک بێن ئەمێ لەسەر پیابن و ئەمێ خەتەوا بشۆپێنن. بەڵێ مامۆستا ڕاستیژی ینی پەیامەتە پەیامەکە خورد سپاس بۆ ناکەوێ پەیامێ لێ پشتی 44 ساڵان ji vê berxwedaniya han piştî 44 sal di ser vê berxwedaniyê re derbas bû mirov çawa dikare îro yanî bixwîne vê yekê giha yekî jan astê gelo weke tê xwestin ew qasî derfet nava destê me hene ew qasî pêşketinên siyasî çê dibin li herêmê çêbûn jî li herêmê yanî mirov dikare bêje têrkere yan jî hinekî ew berxwedanî neweke salên 1982 de. ڕاستە بڕاستی ژی شخوا ئەو ji بۆی me mîras و ew berxwedanî heger ku ew berxwedanî di 82 de nebana
حتما ایرو می نکری به بر خدانیا نهاجی بکن بلکه نهاجی هی قوپلو بردوام یعنی دوی دمی دیج ماگو قوپلو بردوام و دخوستن کو اراده گلی کرد دریا زندان را بشکنن اما نتیجه بر خدانیا وانا بسر کتن و امگاه في مرحله ایرو جی بر خدانیا کو ام بکن ماگو جارک دیت بجم ام سوزا خوا بوا پیشنگ خورا نو دکن و بر خدانیا کو ایرو دبه او جی به میراث کی می کevin هيا او جی کدا وا پیشنگ و تفگرین آزادی کو د سال دم درېج د لبر خودان خو کرن جانګوریج به ګری کردستان امواج خوره لبر چاوي خو میناک بینن و امواج خوره بینن هز و عمل سر وی خته لسر وی شوپه ګریدای خطاوان شهیدابن بلکې شرط و ظرف ایرو نو کې هنګینه بلکې ایرو شرط و ظرف ایرو امکان بهتر شي بونه د عالی دیپلوماسي ده د عالی عسکری ده د حمو عالیه ده بلکې ایرو امکان بهتر شي بونه اما امجبیر نکن هکه کوما بر خدانیا 14 تموز نه بانه به نکای به ایرو وا گاواجی باویجم هکه ایرو ام گاواتا ویژن و ام برو آزادی دچن و ام باساد دمجه و جبوی آزادیا گری کرد کن چل با کرد به چل آواد به چل هر چا پارچه کردستان به همو انجام تکوشینو بر خدانیا 14 تموزیا و اف ایدی روز بروز و انجام بگیریم هموجی فضلوان شهیدایا و امل برخو بدن حتی کو دلو بشخونه مهبه حتی کو مخونو خیاری وان قهرمانو والا هنگا پیک بینن باشه مامستا محمد پرسک دن بکم درباره دشمنی گله کرده بگومان هاتان هاجی دشمنی کرده هنه گله کنجی لی هشمندیا دولتا ترکیه پشتی در باسمونا 44 سالان سر و گوخستن ایراده گله کرد زندانی ده بشکینن هشمندیا دشمن هاتیه گوهرتن لهمبری کرده یا نه؟ از باورم هشمندیا دجمن نه هاتیه گوهراندن هکه کووری گوهراندن بفضل رهبری مروواهی سروک آپوا و بفضل وان شهیده امی خوا فرض بکن لسر دجمنی خوا جبر وکی کون دزانن دمک بری رهبر آپو هنگو هاتن چیکن مثل فسخانه PKK مثل کشانه گریلا مثل شوطانه چکا ام نتشکی تصادف بوم اف پروژه کو رهبر آپو دست بکری مثل دمجا دموکراتیک مثل چاره سریه و دولت ترک اجبار بکی بلکی بری نه بری واقعین کو ام بابجم گلک دوسته وی هابون انو د بناوی ارهاب د اریکاری پیرت کرند گم شر تفگر آزادی دکن اما پشتی کو رهبر آپو ریل وینا گرد رهبر آپو د بیجی 52 سال مشر کرنا مکاری بویت نکن نوی امت نکن اما مدوی شرید هابون خو اثبات کن چاو مد شردا هابون خو اثبات کن ما 52000 شهیدان امد مسته چاره سری و آشتی دیجی ایرو پیدا اما خرسر دجمن خو فرض بکن اما نره وی بن حتا کو دجمن ذهنیت خو بگواره ان دجمن گاوه که بر موری اما بکاری خو دیپلماسی خو بفلسفه خو بهابون خو بکدار بری خو بکدار شهید خو اما خرسر دجمن خو فرض بکن اما هیویا دجمن منش بر دجمن امزانم دجمن کی دیروکیه دجمن کی تجاره ما فی مروه ما فی انسان الجمینه دجمن کی تزانی کو 50000 انسان شهید کردن 4000 گنده کردا خرا کردن 100000 سیاست مدار و روشنبیر آبتن زندان ده هیویا مویش وی دجمنه به هیویا ما چیا هیویا ما ام بخونه هیویا ما گلی ما هیویا ما ریوبری ما هیویا ما شهید منا امی خور سر دجمن خو فرض بکن امی وی سیاست خو بکن کو اید عالم جید جهان ده هر کجیر بیجی تبری نه دو گوش در وی شر پی و پاکت شکی نزانیم اما و مسته سیاست مسته چاره سری مسته آشتی پیشی خصیا جبوه که امی هیویا مش منا هیوی ما سروکی ما کو امی کاربن و مثل دمجه مثل چاره سریا پزگیری کا کورت پیش روزه دا امی صد دجمن خو فرض بکن بله مامستا محمد راستی جی تبحث دجمن کر ادی پرسه کدن هات بالا من گوشته بکم نها گلک حوالین وان قهرمان 14 تیرمه خودیو بر خدانی هاتان هات زندان دهنه شو ربری ما رهبر مروواهی رهبر عبدالله اوجلان جد زندان دیه یعنی راستی جی دولت ترک هاتانها او گاوین پیوستی گوجه بخواستن و که دولت لهمبری و بانگ آشتی و جواکا دموکراتیک نابیتیه گلو هگر نابیجه یان جی امبیجن آوید و چه ببه و هگر گنابید و چه ببه لپیشیام کردان چه هیه دکه سریتا گو کردو ترک ببن برا لقال هفدو جيان بكن بيشر يعني جبرقو أشمان بيكد بيشم مامستا محمد
نهاجم حكومتا أكبي ومهبي دين عليك جواكا ترك بخوا هشمندية كنخوش ونباش دسري وديل همبري كردا ها اشترى بيج مستيكو هيفيه مش تركا ضعيفا ونبن ليه هيفيه ما بهنا في حالكو ام قبول كرنج بو مستي اشتي وام قبول كرنج خوش بو وام حاضرم في حال ام قبول لكن هيزك اكوج الشخص كي دس بيكر بمليونه بلا ترجع راشكو قماني قالي ما نبي نطرسا قالي ما نبي بلكي قالك کسی آجان کسی پرتا داد کسی کو دام بیزامی تا ترکی داد تاخفن و شر مدکن و شر واشیدا و شر ریوبری مروباهی و شر وکدی دکن ام جوارد بیشن اوه انجام نگرم في حال هات جبوي اشتي ام حاضرم وام براستيجي هيزك ام بريارا خدا ام اسرار دكن ام نقلك عاشق الشر مقودة ما قوم بينجي و10000 شهيدا نكم عاشق الشر اما ما الشهيدان حتى حدك ما خو اثبات كر في حال كو هات ودجمن ام قبول نكر وام محتاج شركن دي سبلا قالي ما زانبي ام جبوي ويجي ام حاضرن ام جبوي الشر جبوي اشتي لبري وي ام جبوي اشتي حاضرن جبر الشر براستيجي ام نقلكي عاشق الشرانه ام قالك هرتم جبو اشتي جبوي هابونا خو ام كاردكن اما في حال كو دجمن هات وقبول نكر وام محتاج شركن مقود شاو ما الشخص كي نتوك افاكر بلا مورالي قالي ما بلند بن ايرو ام مليونه لباي فيدو زينا ام مليونه بيقدلي بيقدفي بيقرنجي ام دقيرن ام دكارن جارك ادي دجمني خو اجبار بكن بلا قالي مجبير ناكيك وبيسو نحسر هلداني وكرداتيك شوم حمور ريفابر وراداري كرد بقتل عامة بهاري داوية هاتنا دار فكرم تاني اميناك هاري مازن رصيدي هاري قردس مدك وريبر اب وكاريبو دجمني ما بين الشرط اولي ولو تقافي برشافنا افد نجي بسري خوا افقافك يعني او ريبر يكو كيريكو دجمني ما ام قبول كرنا بحتى استك ومجبور ببيكو اف دجمنا قبول كي دجمن جي دزانيكو ايدي مستي شر وانجام نجري مجبور دبي ونجبو ما وجبوي كو اوجي بيشروجا كراحت جيام بك ومجبور قابنا بابجي ما قبول كي بيشروجي دا وام بيفيا بيشروجا كاغاش وروجي تشار سري بيشاما ان شاء الله مسوكرن بله با مستر محمد جبر دما ما شغل دقائق مایه زیبه پرسا خویا داویج تبکم جبو مسئله ترکیه و ما و برخودانا کردال برانبری وی هر چی قاسی بلکی نها حوالی مبیجن ونج مجارا خود درکتن مجارا ما 14 تیرمه هیه لی برخودانا که ایرو جته کرن پشتی 44 سالان اف جینا کمی برخودانا 14 تیرمه هیه هر کس دبینه هر کس دنرخینه حمنی ویسکار حمن روجنموان دبینن دولتا ترکیه مماطلت که بعربی بيجن مماطله يعني درنگ گاوا دا بيجه ناخواز گاوا با بيجه ام چمال لهویا وینن هگر او لهویا هن گوهرتنن در روجاتانا وینده ویدم ام چمال هویا ها ام لهویا دولتا ترکیه نمانا هیویه ممش بيجه کرم بک ما مستعام ما قلت مستي شرجي دجمن ام اجبار كنكو ما دست بيكر اما مستي چاره سري مش ما باوري ما معنا ما دست بيكرنا اما بهيفي خو بباوريا خو باراده خو بقلي خو ام دجمن اما براستيجي حتى هو كفي ساعتين چگاوا کو دجمن تاویجی هدف وینا د بندا د غرفه طاريده د خوازن کو و دوزانه تنبکن و بن پیره بکن حتی و کفي ساعت تگاوي برچاو نه هات ناوتم لهيفي مبمهنا هيفي مبقلي ما هيفي مبريبري معنا كو امي دجمن اجبار بكن بين السرطاولي ومستا كرد وهيك على سر بكي جبر دجمن بلكي حتى في ساعتي اطراف نكريا اما دجمن جي باش زاني جدر وهيك على سري واشتي جبوي كردا جبوي ويجي رحتي النبي بيش روجا ويجي وين نزل بي جبوي هيك امجاره كديد بيجن بلا مراري قريمه بلندن سركفتن ويا في قليبه ازادي جبوي ريبر ابو شهيد نامر بله محمد ابراهيم ريفابري دستي عملباتي شهيدان يا كانتونا الجزيره قال لك سباس جبونا كتا قلت امن الخاندن واغاهي بمره بار بكرن